Nayi number 6 we-7 roles of the teacher uthi assessor. I-assessor ke kahle kahle sikhuluma ngezinto ezibandakanya ukuhlola ivivinyo lesi. Khulunywa ngama-test, ama-exam, ama-classwork, ama-homework. Thiwa lana ke kahle kahle kuma-textbook lapha ey'ncwadini esikoleni. I-lesson ne-lesson ihamba ne-homework noma ne-classwork. Kwesinye isikhathi kuhamba kokubili. Akwenzeki ihambe yodwa ilesini ingane ingavivinywanga ukuthola ukuthi angabe izuzile lento ade ifundiswa. Othisha kumele be-understand-ke i-purpose yama-assessment methods. Kangangokuthi kumele ba-design ama-formative nama-summative assessment lapha. Ama-formative assessment ilama-assessment lawo esikhuluma